Reč Veda znači znanje. Ona se isključivo upotrebljava za same Vede, dok se za znanje generalno upotrebljava reč Gijana, koja može da se odnosi i na duhovno i na materijalno znanje. Vedski spisi se dele u dve kategorije. Prvu čine šruti, odnosno ono što se sluša, i u njih spadaju 4 Vede, a drugu kategoriju čine smriti, odnosno ono što se pamti, i u smritije spadaju takozvane Vedange, bukvalno udovi Veda, a ima ih 6 i to su Šikša, koje čine pravila izgovora i razne fonetska pravila, onda Vjakarana, gramatika, Čandas, metrika, prozodija i razna druga pravila za pisanje poezije, Nirukta, koja se bavi etimologijom, Kalpa, rituali i obredi, i Džotiša, astronomija i astrologija. Onda Purane i Tihase, u kojima se nalaze razne priče o događajima iz prošlosti, i one se nazivaju Petom Vedom, pošto se u njima osim tih priča izlaže i suština Veda na lako dostupan način. Onda Upa Vede, u bukvalnom prevodu manje važne Vede ili manje Vede, ima ih 4, to su Ajurveda, medicina, onda koja se povezuje sa Rigvedom, Dhanurveda koja se povezuje sa Yajurvedom, to je vojna nauka, Gandharva Veda koja se povezuje sa Samavedom, ona se bavi muzikom, i Stapatya Veda koja se povezuje sa Atharva Vedom, i to je arhitektura. Zatim su tu Dharma šastre, to su spisi u kojima se izlaže kodeks ponašanja i kako treba urediti društvo. Onda Agame, u bukvalnom prevodu tradicije, postoje 3 vrste Agama, to su Vajšnavski Agame, onda Šajvski Agame, odnosno Agame Šajva, to jest obožavaoca Šive, i Agame Šakta, obožavaoca Šivine žene Parvati, i na kraju dela raznih ačarija, to jest velikih učitelja. Vede se opisuju rečju Apaurušeja, što znači da ih nije stvorilo nijedno obično živo biće, pa ni sam Bog. Što se tiče smritija, oni su verodostojni dokle god slede zaključke Veda, a u slučaju da od njih odstupaju, onda naravno ne mogu da se prihvate bezuslovno. Vede nisu uvek prisutne na našoj planeti u celosti, već se periodično razotkrivaju uzvišenim mudracima, i to uglavnom u meditaciji. Ti mudraci ih potom prenose usmenim putem svojim učenicima i tako se one prenose s generacije na generaciju, međutim vremenom to znanje uglavnom biva izgubljeno, tako da je povremeno neophodno da se to učeničko nasleđe u kome se prenosi vedsko znanje obnovi. Onda format Veda je večno fiksan, što znači da nijedan slog ili akcenat ne sme da se promeni. S druge strane, stvari su malo drugačije kada su smriti u pitanju. Naime, Itihase, Purane i Vedange su takođe večne,
ali njihov format nije potpuno fiksan. Drugim rečima, može da dođe do promene reda reči ili parafraziranja. Što se tiče jezika, Vede karakteriše takozvani vedski sanskrit, koji ima 3 akcenta i kompleksnu gramatiku, dok su Smriti napisani takozvanim klasičnim ili običnim sanskritom, koji nema vedske akcente i koji ima nešto jednostavniju gramatiku. Postoje 4 Vede, a to su Rig Veda, Jađur Veda, Sama Veda i Atharva Veda. Rig Vedu čine razne himne koje se zovu Rć, od kojih i potiče njeno ime, koje su upućene raznim polubogovima i Višnu. Sada površno gledano, većina tih himni je posvećena polubogovima, a samo jedan mali deo je posvećen Višnu, međutim, sva ta razna imena koje nose različiti polubogovi su zapravo u svom punom značenju Višnova imena, ali ih ti polubogovi jednostavno preuzimaju jer one opisuju funkcije koje oni vrše. Jađur Vedu čine himne koje su od presudnog značaja u vršenju žrtvovanja i zovu se Jađus. Himne Sama Vede se nazivaju Saman. One su uglavnom zasnovane na molitvama Rig Vede, ali se od njih razlikuju po tome što imaju muzičke note, produženo trajanje samoglasnika i neke beznačajne reči koje olakšavaju pevanje himne ove Vede. Neke himne Atharva Vede takođe imaju određenu ulogu u žrtvovanjima, ali se ipak veliki njen deo bavi stvarima koje su neophodne za svakodnevni život. Pa se Atharva Veda po tome razlikuju u odnosu na prve 3 Vede. Sve 4 Vede imaju 4 kategorije tekstova, to su Samhite, Brahmane, Aranjake i Upanišade. U stvari, tačnije bi bilo reći Upanišadi, pošto je jednina ove reči na sanskritu Upanišad, a ne Upanišad. Samhite su zbirke molitava koje se pevaju tokom žrtvovanja ili vršenja raznih obreda. Brahmane detaljno objašnjavaju razne žrtvene procedure i takođe daju tumačenje određenih delova samhita. Aranjake su prvenstveno namenjene vanaprastama, tu su pripadnici 3. duhovnog reda. Samo usput da spomenem šta je to. Dakle, u vedskom društvu su postojala 4 duhovna reda koja su bila, da kažem, paralelna određenim stadijumima života. Prvi je brahmačari, drugi grihasta, treći vanaprasta i 4. sanjasa. Vanapraste su, dakle, bili ljudi koji su se povukli iz aktivnog života, dakle, malo stariji i, mislim, otprilike kao naši penzioneri, šta ja znam, tu negde, i sredili na samospoznaju. U Aranjakama se opisuju razni povoljni zaveti i metode meditacije, to jest upasane, kao i duhovno učenje. Upanišade, za razliku od prethodna 3 segmenta Veda, gotovo isključivo govore o prirodi apsolutne istine, koju one nazivaju Brahman, kao i svega što postoji,
i što je plod njenom upravom. One predstavljaju vrhunac veda i njihov najpoverljiviji deo. Svaka veda ima po nekolicinu grana. Rig veda ima 21, Jađur-veda 100, Sama veda neverovatnih 1000, a Atharva veda svega 9. Drugim rečima, prvobitno je bilo ukupno 1130 samhita, brahmana, aranjaka i upanišada. Međutim, danas je ostalo svega 11 samhita, 17 brahmana, 7 aranjaka i 220 upanišada. Kada je u pitanju jezik i način izražavanja ovih delova veda, može se bez sumnje reći da su samhite najkompleksnije, a samim tim i najteže za razumevanje. Jezik i izraz brahmana, aranjaka i upanišada je nešto jednostavniji, te čovjek može da pomisli da je to uistinu zbog toga što su nastale posle samhita, kao što to indolozi tvrde. Međutim, ako prihvatimo ono što same vede kažu za sebe, onda i proučavamo ih s tim mindsetom, onda ćemo uvidjeti da samhite, brahmane, aranjak i upanišade čine jednu smislenu celinu, a ne da su sastavljene jedne za drugima i da nisu baš, da nemaju baš neke veze. Budući da vede nisu sačuvane u celosti i da je teško razumeti njihovo značenje, kao i da su ljudi u ovom dobu u Kali, u kome živimo, generalno manje inteligentni i nekvalifikovani u raznim pogledima, proučavanje samih veda je nepraktično za gotovo sve ljude. Ipak, stvari zapravo i nisu tako crne. Naime, Itihase i Purane se s razlogom nazivaju petom vedom. Iako su napisane na klasičnom sanskritu, u njima se na relativno direktan način iznosi suština veda. Objašnjava se kako ljudi treba da žive, bilo da žele da budu pobožni i uživaju u ovom svetu ili žele oslobođenje, i koje procese mogu da slede da bi ispunili svoje duhovne ili materijalne želje. Takođe opisuje gospodove zabave, odnosno lile, i razne događaje iz istorije ovog materijalnog sveta. Neki od tih događaja su iz daleke prošlosti. Tako da je nemoguće naći neke istorijske dokaze koji bi potvrdili to da su oni stvarno odigrali. Ali opisuje i neke događaje iz skorije prošlosti. Naprimjer, Mahabharata govori glavna priča Mahabharate govori o događajima od pre nekih 5000 godina. Dakle, Purane i Itihase govore o istorijskim događajima, ne samo onima koji su se desili na našoj planeti, već i širom univerzuma, i pritom iznose razne filozofske poente o apsolutnoj istini. Kao što to rade i Upanišade, s tim što Purane i Itihase to rade na način koji je daleko lakši za razumevanje. I takođe iznose razne moralne pouke. U zavisnosti od toga koja guna
što bi otprilike moglo da se prevede kao odlika. Materijalne prirode u njima dominantna, Purane se dele u 3 grupe. Purane u Sattva guni, Purane u Rađa guni i Purane u Tama guni. O gunama materijalne prirode će biti više reči u nekoj drugoj prezentaciji. U svaku od ove 3 grupe spada po 6 Purana. Svaka od ove 3 grupe Purana je namenjena određenom sloju ljudi u zavisnosti od njihovih želja i sklonosti, a njihova namena, odnosno svrha nižih Purana je da postepeno uzdignu ljude koji su takođe u tim nižim gunama na nivo Sattva gune. Ove 2 grupe Purana se smatraju inferiornijim jer se u njima ne kaže nedvosmisleno da je Višnu svevišnja božanska ličnost, već se slavi razni polubogovi, pa tako može da deluje da neki od tih Purana u Rađa guni i Tama guni govore da je određeni polubog svevišnji, a ne Višnu. Jedna Purana se izdvaja među 18 Maha Purana, odnosno velikih Purana, pošto postoji 18 Upa Purana, odnosno manjih ili manje važnih Purana. A to je Bhagavata Purana, koja je takođe poznata kao Šrimad Bhagavata. Ona predstavlja prirodni i savršeni komentar Vjasadevinih Vedanta sutri koje, da se podsjetimo, govore, iznose suštinu svih Upanišada i objašnjavaju razne prividne protivrečnosti između različitih Upanišada. Što se tiče itihasa, postoje 2 itihasa, to su Ramayana i Mahabharata. Ramayana govori o zabavama gospoda Ramachandre, a Mahabharata o životu 5 Pandava, sinova u ime gospoda Krišne. Ramayana ima oko 24.000 strofa, a Mahabharata čak 100.000. To je naravno najduži ep koji postoji na svetu. Čuvenu Bhagavad Gitu koju izgovore gospod Krišna svom prijatelju i rođaku Arjuni neposredno pre početka bitke na Kurukšetri čini 18 poglavlja 6. knjige Mahabharate. Da, Mahabharata inače ima 18 knjiga, a Ramayana 6 ili 7, nisam sad siguran. Uglavnom, ako vas zanimaju vedska mudrost i metafizika, najbolje je da prvo proučite Bhagavad Gitu, jer se u njoj izlaže suština vedske mudrosti. Ako želite da malo bolje proučite ideje koje su iznete u Bhagavad Giti, najbolje je da onda pređete na Šrimad Bhagavatam, koji ima 12 pevanja i oko 18.000 strofa. U njemu se, kao što sam već rekao, izlaže suština svih veda na pristupačan način. Da, pritom je vrlo važno da izbjegavate tumačenje lažnih gurua i majavadija, odnosno Shankara i njegovih sledbenika u širokom luku, osim ako vam se sviđaju New Age ideje u slučaju ovih prvih ili ideja da smo svi jedno, da smo svi Bogi i tako dalje.